Tekum na perlu saya sempat hari ni ke video apa yang sebab HP, saya kena ke YouTube channel Badui. Te perlu mentang sengi dan hang ni apa funan mall. Namar hak tu kau ke video ngala opsipang ke drone DJI drone. Te pun ki perlu ki bala komen ki bala apa itu video ngai ki sungu iki. Te pun ki bala komen baki yang kena kadar jang tu drone. Te uno bakam biang drone. Perlu ingin lepet mentah nomor mentah singa nyelam inspiration ni siapa kadukan juga DJI drone dan ingin lepet yang teh ingin lepet ke bakambiang we bakambas dan ingin lepet kadar jong kiru dan perlu wasinga we nomor bahang ni kedai apa Singapore dan banyakkan bat ka pisah India teh ihaban kalkulat cuan nomor bah pisah kalau information ni dan wasinga we perlu ngannya Nampi ni pi kumna ban kenru te ngamtep stisho India pila ne ban yo ban tit na hapo Shillong ban dapim la ban yo ru te pila ban show order na po DJI website te perlu mintangan pini pi hang hapo dukan DJI te mintang adang dan halin ti banyai te sebaban pet ya kene video hadu ban dokot ba mintep bakin yo jingtep spang new drone mah dengan yelam ipi tang apa DJI drone amar di drone jangaru ngahaban repair biang nomor ba amde ngahaban repair nomor ba ulapat ka screen te ngin ngan klik kan langan spili fish bed ya kata tangi te hagalenti banja stage po DJI drone te Shua ban pai stay ngan pini pi ni ba kini ki bro ki kiu yo ni u kiu yo ni u ini kendro ki dan terlai ru untai cegi bala ban kiu ding tai ka sup I kop sup hai kini ban kiu Sejak perlu nganong Islam show ngin ya bet kamat menpai hadu kata-kadukan jongo DJI drone dengan spinny piece supaya biar benukkan ini video terperlu mentang apa yang ni apa DJI kadukan jongo DJI baik tang drone siapa baik kini tagi drone dan spinny piece bet kadar jang kini kena kipoi mah ada hang ni apa DJI drone store dengan penipi ya ka price jong kini but ya keteng jong drone mah te ap spang dengan syaban yo ngan peni shwa IP kan ya but $, Singapore dollar harga India rupees kadai Andrew po yo te Antni pinta dapitet kene de sauce pa khandai itu sauce pa khandai mini 4K te pinyo tang une remote but aircraft but battery tang way pinyo te fly more combo kede sun spa san khandai te pinyo remote aircraft battery lightly badu battery charging hub badu ka bag te chicken ipi ne hak tu par bang athet kade bang ayo offer kade tang sauce pa nyop khandai kane combo te dapitet kane sauce pa khandai into 100 punyo aga pisa India kade arpunyo hajar sauce pa lai kade kane pinyo tang remote bad aircraft bad one battery te dapitet ka combo tegade sunspa san pukandai dengan pengkanya pimta sunspa san pukandai into 100 punyo tegade lai punyo hajar te hak tu kapar bangat het kade tang lai ar hajar namar ngayo offer te blog kade kene DJI mini 4K mau punyo berkata te kene kade ka DJI mini 3 te DJI mini 3 hang ne kade ka kadon offer ni perlok kador try kade sauce pa nyo pukandai dollar te menta pat pinyo tang sauce pa kat kandai dollar dengan kang ni kum cuhi pinyo tang ka aircraft
remote but battery way te ngan kan ye pi sauce packet kendai tapi kuat hit jong kan ka DJI Mini 4 kidan perlu kibak komen hang turu ki ong kano kador te way bakam best te sa pe hi bakam biang te sauce packet kendai into drill punyo kade ar prahajar prahajar nyo polai te ngan chi tu ngan chu batai pin indiat ini aircraft hila ban penher hado to kim tho rang ne te dapi kwa pentit combo hade hado andrew spark kandai ini perlok tu ni dei kolong kumto kamera ru kamshan te kani ka avatar kambas tambah ka avatar pihak bandan bat kani ne goggles bat new RC motion te nganchu kani pat karem perlok nomor tangka DJI avatar 2 fly bat combo ketang way drone RC motion 3 goggles bat battery way kade hadu 6000 sispa arp khandai te dapi kwa bentit mur combo kade hadu 6000 lai spa arp khandai te perlok kolong to te kane kala ram dapi kwa bangan pingken ru kolom biang ni de sispa 6000 sispa arp khandai tu repun nyo baik kalau apa hadu nyo posan hajar spa supply te kani ka DJI nyo kani entah singi kadan offer te kade tang ars pa khandai tang way aircraft one way battery padu gimbal protector perlu tambah kani am tang kat per minute battery ulalot pihak change pan te rekat baca pentit mar ketika DJI Neo ketika DJI Mini 4K kadeta lai 4 minute bahkan la ban her way battery te dapat kwa ban kan kani arspa khandai into drill punyo kade khat sa hajar perlok kani DJI Neo te dapat kwa tit ke combo nomor pihak bentit combo bed nomor tanggal per minit tang penher tang sepangar pang lalu bateri tekan de sunspa nyepukundai itu drepunyo baik long live prahajar nyo spa kandai pulai combo jongganyo DJI nyo te dapi kwa bahir udan petkania kadeka DJI Mavic 4 Pro perlok petang kadar hadu ar hajar nyos pak khanai khundai te ngampin kenya pi katuru tapi kwa bentet ar hajar nyos pak khandai into drepunyo perlok silak prapo nyo hajar sans palai palai tanggane tak pitet ka kombole hadu sau hajar sos pakat kendai keragane kala tam arlak ne lelak na lok sa pakat ba te pikwat tidegai te nero kade ka DJI Air 3S te pet kedor janggineru desi jar lai spa kena pendai te kala poi kombasan nyopo prapo hajar gini perlu kane kade DJI Mini 4 Pro ma kade jonga kade DJI Mini 4K de ka Pro kane kamram nyos pa san kendai pet kamor kumbole hadu 6000 spa san kendai sampai perlu ni ku ayo dan pet kene 不会，你拿来是能帮你做10分钟。
Oh kan ni boy. DJI Flip. Kan ni DJI Flip kam shoe clear kam tu. The kan ni de Sunspark kat kendai. Kan ni kalau best perlu dapat DJI. Ni pinkennya pima perlu Sunspark kat kendai into punya tolong live pesau ajarnya spaknya pelai dapat telekom boleh duk kendai spa arpo kendai into punya tolong repo ar hajar harus spak supply pelak seperkat MP te hak tu ka comment sebab kali try ni pila tablet ni dong sedang te bantet te pihak bantet bet na po ngatrai sport silong kampadan reka you kampadan reka ka DJI kadukan jong ka DJI ma te try pihak bantet online pihak bantet online perlu grafik kwa ban tet ka ni ka combo DJI Osmo Pocket 3 ini combo kene ro kala best perlu dak tet Bentan to ban zoom te ban penpai sini tol ka record to pai jom nur kalau best perlu nere shubat itu tapi ki kuntum turu kalau long stabilize bet low light rodon slow motion timeless video foto panorama rupla bentring perlu dari pelabuhan yang perlu kan ya DJI Osmo kita tapi kau bentet kan ya DJI 5 DJI Action 5 Pro ada sauce pak prap kendai perlu buat ke combo le dress pak kendai kene ke DJI Action 4 ni DJI Action 4 tapi kau bentet kini ki Osmo Mobile P ini ki best perlu mar ni kalau ada kamera ni kalau ada kamera kalau ada light bro ni light ni on show ni right right tu kalau ini kamera ko basaya Neru tap ke mobile hang ni tapi saya bandring video baik itu ke avatar bagi ya DJI betul kesek dah dari video hayang ro biasa那这个是3分钟，这里去好像3分钟，所以刷它需要多点坚持。一个人是你可以让他说你去刷也可以。ni kesian. 这个 power 你在外面玩哦，风吹得好，它很强。因为它300多分，这个249，好处是它重量有它稳。Kita pintang dah kena ru best perlu. Kena efisien remote be komputer dan kamera gitu kan remote bang abad nah. Sila tang komputer dalam shakmat shaden the back shaden shakmat the back shaden
Teknik pat bapin adjust your stabilize kamera. Teknik ban record, teknik ban zoom ban zoom out zoom in. Jadi Bape pakai Bape bisa kayak anggapannya kayak Bape melihat. Ini joystick aja dari yang Ta sekali bapi wa ban ni. Pet kini ki dapidan kamera he i kini stabilize ni. Pet mendring dan kamera he itu. Saya kata lalu perlak ni ban pi pi. Itray hakti bakla. Ni kali. Kini ha om da pisong da pi rong sepo om dan kam tu. Terperlok try tang ketuk nan pedi pi tang kum tu hi nomor ngaru ngamut ban pha repair ka DJI jonga te kadron jonga tang ba ani kimla ara ki og hab lech te po Vivo City level 2 terperlok ngan sepet tang leru ngala slam te Miru kidan ka DJI la ang macam keren kai buat ni. Ngarong ni nga ik ini ka drone bahaya bah. Try ni te lala bandra iki brero pe superlock. Ni i tu drone. Baik. Oh. Pe try ni apa di bateri. Lala bandra. Yang ni kita gi dan gidukan jong drone. Ini di kamera Insta. Ini kadika jet machine try. Itu perlu mentangan len siapa Vivo bangan pak sena drone juga dan sepet tema dah nang meleru dengan len Asian dengan spini pi drone juga longkung na terperlok dah fikir inga way drone bakam biang bakam best dengan siang baik bakam baram tu bakam biang bakam best kadur kalak syai nangta kadon saka naik mod ru dah piring kopar Damet ro em daga dan latang kendia ro kala syai ba misalnya katuka DJI Mini 4K Pro ka Pro ta kala biang ni daga chonga pat ka ditang Mini 4K te daring akapor damet ro kam da syai bahara te tapi ko ban theta dapat tidak tu 4K Pro ta kala biang makam biang ma kue pat gila rem gila poi dah gilak lagi ni malah ban ngayo ban peni pi te mentapan ngin lech te siapa garden ngantas yo drone juga amar betul ni accident te ula pat ketuka screen tengin pat udang long nem perlu ketu video ngapukan ne ngacu YouTube ba ketu drone juga haban lech na te siapa Vivo City kamang amane te Jepni pi bau drone juga ulah pat kumne dengan bagus personal tu. Ni. Orang tu. Dan haban personal ni. Te daring video dah kini drone dah kampiang ni empat itu re bau kalau pat ke screen kumne. Jangan spini pi video bangan sa update. Boleh cuba perlah nak bukan dengan video yang saya akan dapat update pada video. Boleh cuba. Woo!